Tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman selamat ye yang udah menang giveaway-nya Jamile, semoga berkah ye uangnya. Teman-teman, di video kali ini ada iceberg yang joget sama ondel-ondel. Oh ya pak, gimana ya itu videonya ini, langsung aja dah ditonton dah nih ya. Ada iceberg tengah lapangan sendirian, bengong-bengong tengah hari bolong, ngapain ya? Tuh, sianan bener, tapi ngeliatin kemarin, ngeliatin Aye. Aye samperin aja deh, tanyain. Iceberg, lagi ngapain di sono? Esber lagi nunggu ondel-ondel. Esber mau joget bareng ondel-ondel. Sama Aye, kagak. Aye capek, 3 hari ngibing belum istirahat ini. Aye mau pulang, malah belum mandi lagi ini. Esber cuma pengen joget sama ondel-ondel. Kagak. Aye capek, Aye mau pulang Kagak ya, maaf ya. Santuy. Maaf iya Esber, iya Aye joget nih. Iya maaf ya, tuh udah Aye joget dah nih. Tuh pane joget ya. Aduh, malah Aye capek bener lagi nih ya. Belum makan, capek banget. Esber joget TikTok. Ayo ondel-ondel joget TikTok. Esber suka TikTok. Tapi ngomong-ngomong jogetnya bagus juga ya. Keren dia ya. Aye kira diem-diem kagak bisa ngapa-ngapain. Enggak taunya jogetnya bagus. Malah Aye capek bener lagi nih ya. Belum makan, capek banget. Garong, lihat no, Esber juga ikutan joget kayak Aye. Pengen jadi artis kayaknya. Aduh, Aye capek bener nih. Ya ampun, bagaimana ya? Aduh, encok Aye kambuh lagi. Tuh, bagaimana ini ya? Aye ngeri pengen ngomong sama Esber. Kagak tau ngapain nih Esber kesambet setan apa ya? Kok siang-siang bolong gono ya? Esber suka TikTok. Esber suka TikTok. Esber suka TikTok. Esber suka TikTok. Aduh, Aye kayaknya kudu ngomong nih sama Esber nih. Tuh, kagak bisa kayak gini nih. Lama-lama ngilu kaki Aye nih ya. Aduh, bagaimana sih? Tuh, ngomong aja deh ya. Aduh, daripada pingsan ini. Bang Esber, maaf ya. Duh, Aye udah kagak kuat. Iya bang, Aye joget lagi deh bang nih. Aduh, tolong, Aye udah kagak kuat joget ini ya. Gimana?